Nasepte bung ni Laisiangthou tun na Pentecost ni ahong tun in avekun mun khata a om khom uhi thakhatin van a kipan hui pi nung bang in ging ahong om gui a hutsi in huai in atut na in u ahi dim vek ta hi leite ama le ama mei bang in ki khom in atung alutung wa ahong tua duang chia thi hutsi in avekun Laisiangthou in alwa dim ta a kha in hi theina apiak a apau sak bang zel in paudang te in apau ta uhi huan van noya nam chi laka kipan pathian lim sak juda kulmut te Jerusalem a omu hi huan ging husa azak takun mi pi ahong ki khom wa mi chi in apau u amau pau chiat a azak zia kun alung sim u ahong buai hi huan avekun amang bang wa lamdang asama ma uhi endi u hiai a pau ting ting Galilee gam mi a hi ke wa ya bang chi in a ya ivek wa pian pi pau chia ta izaku eite parthai nam medis nam elam nam hian khat Mesopotamia gam a Judea gam a Cappadocia gam a Pontus gam a Asia gam a Phrygia gama Pamphylia gama Aigupta gama Kurini Khokianga Libya gama ihi wa hian khat Roma pan mikhwal te Juda te le aphungkai te to ihi ngalwa hian khat Krit tuikul le Arab gam mi te ihi ngalwa Himalaya Pathian thil hi thupi te agenu eimau pau chat in izangal wa achi uhi huan avekun lamdang asama ma wa ahiang na dan theilo in hiai bang chidan ahia akichi uhi hian khatin wain thak akham wa ahi chi in anui san uhi Peter thugen himale Peter in som le khatte to ding khom in o ngai takin akyang wa again no Judea gam mi te no Jerusalem ting ting hiai thei un la ka thu le ngai hia un hiai te nagin bang wa akham ke u dak thum na hun hiai te zol nei zoel in again zo pathian in ninanung te hi chi hi ding mi ting ting tunga ka kha ka sung boding natapa le natanu te ten ka thu ahil ding u natang walte un kilak na te amu ding wa naputek te un mang anei ding u ahi huaini in kasikha pa te kasikhanu te tunga leng ka kha ka sung boding ka thu again ding u hi huan tunglam wana thillam dang nuailam lei chiam te na kamusak ding sisan mei khu hu to nisa mial aswak ding kha sisan aswak ding topa ni thupi takle lawai tak ahong tun ma in huan hichi a hiding topa min lo pe ma hoddamina ding hi no Israel mi te hiai thu za un Nazareth Jesu pathianin ama azang in nalakwa thil thupi te thil lamdang te chiam te na te hi in ahon thei chian sak hi no nge in tua te na thei chian hi huai mi pathian tup khol sa le thei khol bang in naman sak wa no migelo te khut kil den in nahi lumta hi ama pathian in si na thuak na te phel sak in akai thota ama si na let that wall ahi lo ziakin huan David in athu agena kama chiklai pewin topa kamugi ge hi kamang bat lo na ding in kataklama hi huai ziakin kalung tang anuam kalei leng akipak sak kasa lamet tak in kasalamin takin be lablai hi misikhwa kakha annanu seke ding muat na Laisiangthou namusak sam ke ding hi nangman hin na lampi te nahon thei saka nangman namel in kipak in nahon hi dim ading chi in unaw te chi kha pa David thu laulo in nakyang wa ka gen thei hi ama zo asi vui leng avui hinta wa
ahan leng tu tan in ikyang a om lai hi ama tu zol nei a hi a Pathian in a khal a mi kwa hiam sadan a chi te laka mi khat Chris lal tut pha a tu ding in a kai tho ding chi kichiam in again chi a thei hi hu chi in huai tu a thei khol him ziakin Chris tho non ding thu again hi misi khwa a nut siat in a om ke a aluang teng amuat sam ke hi chi in Pathian in Jesu a kai tho ta chi thei pi te i vek un i hi u hi Pathian khut taklam a pa to in a om a khasiang tho chiam pa kyang a kipan in amu ai in amu a namu u leng le nazak te u ahon sun buak u ahi uhi David zo wana aka to ke ama nge in Jehovah in katopa kyanga namel mate na khepek ngak na dia kabol masya kataklam a tu kin ken in achi anachi hi huchi in Jesu nakil denu Pathian in topa le Chris hi khom in abolta chi Israel in kwan chi in kichian takin athei in thei u hen achi hi piang thak masa te huan huai thu aza kun alung tang wa sut bang ahong hi wa Peter le sol tak dang te kyang a unaw te o bang chi in kahi ta ding wa achi wa Peter in a kyang wa na khel na u ngai dam na ding in lungsim khe kun la Jesu Christ maya in minin baptisma tang chiat un huchi in khasyang tho thon piak na tang ding u achiam no a ding nata te u a ding gamla pia mi teng a ding le to pa i Pathianin akianga asape ma te a ding a hi achi hi huan thudang tampi a hil chian a hiai khang thulim lo te laka ki humbit un chi in a han thon hi huan a thu zui pe ma in baptisma atangwa huaini in mi sang thum vel ba elapina omu hi huan sol tak te thu sin sak te sin in ki thwa in tang ho bal kham in thu min patuam ngai tak in a khomu hi saptua masa te hi na huan mi chi in alauta wa sol tak ten thil lam dang te le chiam te na tampi a hi u hi aging ta pe uma in bang kim aki kop khom u hi ago te u athil ne te u azua kwa ade dong ching le lel cha de dong ching lel chia din avek wa kyanga ahom zel u hi huan ni teng in lung simun khat in tempula phatwam ngai tak in a om zel zel wa a in wa aleng tang ho bal kham in nuam le lung kim in a an u an zel u hi Pathian aphatwa mi teng de sak in a om u hi huan a hot dam lel pe uma topa ni teng in akyang wa abe lap sak zel hi